Dobar dan svima koji gledaju video. U ovom videu odlučio sam pokazati korištenje nekih formula koje nam služe za sređivanje nekog ili uređivanje nekakvog teksta. Ponekad, evo pripremio sam ovdje u stupcu B, pa to možete vidjeti. Ponekad imamo nekakve tekstove koji zbilja ne liče na ništa i bit ću iskren pa ću reći da sam se nagledao ovakvih radova. Ovako se to radi. I tako onda sav taj tekst, pa se to kopira i ubaci u tablicu. Ti ljudi koji to tako rade, kad vide ovaj video, koliko je to jednostavno, mislim da će se sjetiti komentatora Drage Ćosića kako viče, pa ljudi, je li ovo moguće? Ovako, ajmo koristiti te formule. O tim formulama zbilja se nema šta objašnjavati o njihovom korištenju, to je toliko jednostavno, vidjet ćete. Znači, ova formula u objašnjenju nam daje sva slova tekstualnog niza pretvara u mala. Kliknemo na formulu, traži nas tekst, znači nama se tekst nalazi u ovoj ćeliji, kliknemo na ćeliju i Enter. Evo, možete vidjeti da su sva slova pretvorena u mala slova. Sljedeća formula je pretvara tekstualni niz u sva velika slova. Dakle, ponovno kliknemo na ćeliju, Enter, to kopiramo prema dole i sva su slova velika. Sljedeća formula, nisam pokazao, evo ga, pretvara tekstualni niz u ispravnu veličinu slova. U veliko slovo, znači prvo slovo u toj riječi je veliko, u svakoj riječi, a sva ostala slova su mala. Korištenje, evo, kliknete na ćeliju, Enter. Kopirate. Sljedeća formula trim. Znači, uklanja sve razmake iz teksta, ostavljajući po jedan razmak između riječi. Kliknemo na tekst, Enter. Evo ga. Ove 4 formule, zbilja, korištenje je, ne znam šta o korištenju reći. To je toliko jednostavno da je to smiješno. A pogledajte kombinaciju ili takozvano ugnježđivanje tih formuli. Znači, koristit ću trim formulu da uklonim sve razmake, osim onog jednog između dvije riječi, i koristit ću proper formulu koja će, znači, u svakoj riječi prvo slovo bit će veliko, a sva ostala mala. Kliknemo na ćeliju, zatvorimo zagradu za proper formulu i zatvorimo zagradu za trim formulu. Evo ga. Na ovom primjeru, znači,
evo čisto da pokažem, možemo to koristiti i sa drugom formulom. To nam sad uopće, ovisno ono šta želite dobiti kao rezultat. Evo ga. Zbilja jednostavnije od toga ne može biti. Ovakve tekstove sredimo, uređujemo u roku od 2 sekunde. Tako da zbilja su ove jednostavne formule jako, jako korisne. Ovaj video je čisto za one koji ga vide i prvi put se susreću sa ovim formulama. Može poslužiti, evo čisto da to čovjek vidi i kad dođe u ovakav neki problem, ako se ne sjeti koje su to formule, znači da je pogledao neki video pa ga može ponovno potražiti i pogledati još jednom, prisjetiti se. U Excelu je bitno trenirati. Znači, Excel ukoliko se povremeno koristi, to znanje se zaboravlja. I tako da nije tu ništa čudnog ukoliko se bude koristilo nekakve podsjetnike ili tako nešto. Evo ga, ja se nadam da će vam ove najjednostavnije formule na svijetu pomoć u vašim poslovanjima i da nećete morati ovakve tekstove nesređene tipkat satima u buduće. Hvala na gledanju i